Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso, karon mo taga hisgutan ta kining mga Filipino traditional blades. Dunay usa ka Sugbuanon nga blade enthusiast nagkolekta ni siya mga kapuso og mga antigo, makaraan nga mga blades kay gigamit kani adto og mihatag sa bisya og advokasya pagtudlo sa mga bag-ong henerasyon kabahin niini. Ato ilawon karon mo taga mga kapuso si Sir Randy Salazar. Good morning, sir. Good morning, Nico. May buntag sa tanan. Thank you so much, sir, for joining us. May we know first, sir, about your background, sir, o kanus-a ka nagsugod og kolekta aning mga blades? Actually, since gamay pa ko, hilig na kay ko blades. Kay gitagaan man ko. My first bolo was given to me when I was 8 years old sa akong father. But I heavily got into collecting of blades in 2016. Mga friends namo decided nga to put up Filipino traditional blades as part of the advocacy to help ang mga pandayan nato sa different areas nato sa island sa Pilipinas, and also ma-promote nato ang bladesmithing and the buying of the true to source ng mga traditional blades nato. You said, sir, 2016. Kasi naka-influence yun mo, ani, sir, o ganong interesado man dyan ka, ani, sir, nga mangolekta? Ako mismo, na-drawn ako kanang gigamit bitaw sa mga local nato nga mga mulupyo sa bukid. Part of that advocacy is try to find out unsa ba gyud ang mga local names sa mga sundang nato in different areas. So there we encountered ang mga pandayan nato, makilala mga panday, and we try and help them get recognized by other enthusiasts paano makakuha ang mga blades sa ilaha to help also in their livelihood. Lain-lain og pangan, sir, no? Kay murag ako nailhan murag sundang ra gyud siguro og pinuti, sir. What are some of the answer mga naa sa imong collection, Sir Randy? We do have actually ang older nato nga mga pinuti. This one actually is called Alawi-Lawi. I do not know where it is from, but this is from a war era. That's why it's long, panahon sa hapon. And nga nung gitawag siyang Alawi-Lawi, it's because it's inspired by the feathers sa rooster nato. So sa Binisay, ang Alawi-Lawi is rooster magid nato. And that is the reason why it looks like this. That's some of the pinutis of Cebu. And when we talk about pinuti, pinuti as the name would signify is whitened kung English. So one of the reasons why kung wa siya ma-polish, sundang ra siya. Pero when it's polished, then it becomes a fighting blade, and that's why when it's called a pinuti. So kaning mga blades, sir, lain-lain og istorya, lain-lain kada lugar, murag reminiscent sa atong kultura. Yes, in fact, since quincentennial a lot of Filipinos are actually curious unsa ba gyud ang mga karaan nato nga mga blades pre-colonial periods. An example of that would be ang aton nga talibong sa Panay. This is in fact considered one of those dead blades. Until now, we haven't seen a blade nga ing-ani being made in modern times. Mao ni siya gitawag nato nga sapot for reasons. Ang iyang handle, this one is covered in silver. Sir, ang mga blades nag-symbolize po niyo og status, sir, sa katilingban? Yes. In other areas like the talibong that I showed you a while ago, because it's silver clad, it's an indicator of the social standing sa tag-iya. So it could be dato, it could be kanang respected chieftain. Other examples of that, for example, would be a Bagobo Kampilan. This one would be atong warrior ni siya nga type. But the datus would carry a different type of kampilan po. The datus will have this. This would be a datus style. So only the chieftains actually. So you can tell actually by their status. In the case of the Moros naman, hilig pud sila og kanang accessorizing their blades. So some of the blades actually what you see is silver nang mga threads, silver ang ferrule. You have mother of pearl inlays that actually as they go higher in status in the community, this becomes what they call pusaka, kanang ilang heirloom ipasa nila. This could also be used as dowries. So depende sa so it's really symbolizes ang social standing. On a personal note, Sir Randy, nganong nahimong parte naman gyud sa kinabuhi nimo kini mga blades, sir, unsay natabang hatag ning kaayuhan sa imuha, sir, sa imong pamilya?
For me, there's a sense of satisfaction that I am able to rediscover myself as a Filipino. I take pride, no, on knowing how rich the culture nato. No, so so una di ko maminaw sa klase about history, but I am very much into history because of the Blades, and I'm happy to see because of this daghan kaayo nga mga panday nato ang naay kanang kaugmaan, no, maayong kaugmaan because of the renewed interest sa atong mga Filipino Blades. Alright. Saka moderno sa panahon, sir. You were saying kaganihang murag inanay na nakalimtan siguro. Pero unsa imong gustong mahatag nga mensahe sa atong mga kabatan-unan diha basig doon na paiuban nga ka-interest gyud gihapon ani, sir? Yes. Ang Ato Blades is very part of who we are as a nation. You take pride on the traditional blades that you have, but also make sure to preserve this culture. So support true to source, support local. All right. Thank you so much, sir. We learned so much from you this morning. Daghan kayong salamat sa pagpakaton sa damo, sir, sa mga kasayuran mahitungod sa mga blades. Thank you, Sir Randy Salazar. Madaming salamat. Amping mo. Stay safe always. Thank you so much, sir.